U ratnom Sarajevu našao se 1993. godine i američki humanitarac Bill Carter. Pomažući stanovnicima opkoljenog grada, otkrio je podzemni noćni klub gdje su mladi ljudi muzikom prkosili ratnim strahotama. Došao je na ideju da kontaktira band U2, da nekako oni iskoriste taj svoj glas da prenesu autentičnu priču ljudi iz Sarajeva i tako je zajedno s Bonom došao na ideju da se na svaki od koncerata na toj turneji koja se zvala Zoo TV uživo linkom uključuju stvarni stanovnici Sarajeva koji su prenosili svoju poruku da tad je dogovoreno da će U2 doći u Sarajevo prvom prilikom. In Sarajevo there was war. They were in the middle of it and they were using music as a shield against actual dark forces. Rat nije mogao ubiti volju za životom. U gradu su održavani koncerti, izbor za mis, pozorišne predstave. Sarajlije su zapravo živeći u tom gradu, boreći se da nikoga ne osvoji i da ne ubije bilo tog grada, braneći se zapravo nekim kulturnim otporom, nekim čudnim inatom, nekom nevjerovatno underground energijom koja je tada postojala u gradu, koja je značila nećete nas ubiti nikada mentalno, zapravo doživjela jednu drugu herojsko doba po mom shvatanju za moju generaciju, a to je zapravo bio taj trenutak kada je U2 na neki način krunisao taj trenutak nekog simboličnog kraja rata i početak nečega novog.